Kipan tau ta na. Profit and loss su benga kya do zilo ya na no. Benga kya do be se lo ya. Concept itarin la uchu. Hitchun nanga tari utin khurong le poi mo la ban la ki utin na. It's sufficient thau tan ten. To hi benga ding in focus borot na chum khat. Ei chu benga syllabus lo mi ana. Benga che che phalo se sia dinga ta chu ila khom khom de. Ei banga chu overlapping topics wala khom ma sa ta na. Ele basic calculation का बोलते हैं basic calculation क्या रहता है तो यहाँ पे कह दो हम square square ले लो square root होता है ना square root square तीधा square आई पी है ना नाम चलना है जी तो अंकते half हिचन इन square जी होते हैं ना दंग शायद खुद होते हैं ना one square जो पे हम one square को 2 square ला 4 3 square 4 square 5 square 6 square 7 square 8 square 64 9 square 81 10 square 100 11 square 1 2 12 square 1 4 4 13 square 1 6 9 14 square 14 square 1 9 6 15 square 2 2 5 16 square 2 5 6 17 square 2 8 18 square 3 2 4 19 square 3 6 1 20 square chai pin notice wa unit digit he value chal now if we repeat the unit digit teacher pe hum anu khalam pai 1496 na apana 5 unit digit to 5 chala na hum sa 6 unit digit to pe hum 6 7 of unit digit pe hum 9 value chal 1496 6941 1496 na it's in people some till chala 1 unit digit hela chala 1 chala na 2 hela 4 3 hela 9 na 4 hela 6 6 hela 6 7 hela 9 8 hela 4 9 hela 1 0 hela 0 it's in people some till take up under root of 24876 24876 के तेना ले खुद ओगला चला चाइना को पी मम 6 से चला ना 6 और माल इन आई थे जी प्याम 5 की चाइ 5 की चाइ दम 6 की चाइ दम 7 की चाइ थे लोरे चला यूनिट दिजे खबर चन प्याम 9 चला ना 6 यूनिट दिजे लेवल है मम 4 तो 6 आम चला ना 4 तो 6 आम माल चन चले इन पी नंबर हम के त पोई नंबर खनमा चला या 4 ए लोले नंबर खनमा 6 ni me the chon sa chala na elo answer te ka banga 74 elo 76 elo 86 je exam ka bol cha unit dis cha khapen ben hin chalo na ye chala ya 3 the lo di elo la chala ya hi 8 9 the lo ri chala na ai the dam unit dis he hu the lo ri chana ya chi unit dis hum pai mo de cha ya chi la chon pi chon 4 hi ipia unit dis hi pi piam tham tra 2 to izan am tham 8 na 9 hila 3 to 7 na 6 hila 4 to 6 te chum ya chi la chun na 4 to 6 hi vela chuna unit je ko 6 chi chula na to square ta ala square chu te ka banga 20 chana bhat ta ve na 2 digit square la do dan ti pyam
2 digit square kala do dinga le ti kala do de ham 2 digit square kala do dinga la perfect square number ni ko batna option पे number ni ko a plus b whole square से perfect square चले ना example also 1 plus 1 whole square को PM 1 plus 1 to 2 square को PM 4 है चला ना a plus b हम 1 plus 1 करती थी a plus b whole square को PM a square plus 2ab plus b square चला ना या अल्लाह चला ना a ही लंच b ही ले PM a square को PM 1 square 1 plus 2 लाता है 1 plus 2 को PM a plus b whole square करती थी चलो ना 1 plus 2 ही पे हम 3 square दे then equal to a ही पे हम चाहिए a square plus 2 times of a को पे हम 2 times of 1 a b को पे हम b plus b square ना 1 square को 1 plus 2 1 is 2 into 2 को जान हम 4 plus 2 square को 4 जान हम चाहिए 4 plus 1 5 5 plus 4 को जान हम 9 ना 3 square जो पे हम 9 के बंगम 9 चीज़ चलो ना अच्छा तो ले perfect square के चले हिट फॉर्म मारना जी थी जो perfect square थी ना जो ना perfect square है मिलेगा ना पहले चित्त मंगे कोई सफाकत बोर्ड तास पर 2 digit नी नंबर नी चलना कि प्यार हिले square किन चला तीन हॉट होते हैं हम 20 square net 19 square चला ला 16 square बोल दो हम देखा बाहर बाहर कोई देता होता है 16 square बोलो देना 16 square बोला है ले मेथड नहीं कहल देने उसे मेथड खर्च नहीं पीवा समझते ले 16 square ये ब्रेकअप का बहुत है चला ना का बहुत है चला ना a square plus 2ab plus b square का बहुत है जो ना 16 square कोई थी का बोल हम 16 square ऑफ वो बताना चाहिए ब्रेक कब का बोल है a square plus 2ab plus b square ना का बहुत है चो हेले इनमें डिजिट पाएला लचन ना बता इपहम हिची इपहम डिजिट नहीं फले 16 ही a ही 1 हेडिंग b को इपहम 6 हेडिंग ओ अच्छा तिले b square है इपहम 6 square को इपहम 36 ना हेले a b को इपहम 2 times of a b तिला 2 times of a जो इपहम 1 b जो पे हम 6 2 1 is 2 2 6 और 12 चला कर जी देना अब आना अच्छा ये ना पे ना है खबो से वाल है a square को पे हम 1 square को पे हम 1 डा 1 12 36 था चला ना चाहे यूनिट डिजिट नंबर खा खबो ना कहीं हारे चो ये चला यूनिट डिजिट पे हम 6 ना कहीं हाले पे हम 6 तुम बाल चला ना तुम जो चला या ना ये देता चो ना जब हम चाहिए 15 लाइन में डिजिट में कई हाल है जब हम 5 1 ही चला ना ट्रांसफर के लिए चला ना खबो की कई हाल है चला चला का कई हाल है 1 plus 1 चीज़ हम 2 ना जब हम 2 5 6 2 5 6 दा 16 स्क्वायर जो हम 2 5 6 तो चला ना जानता है देखो मैं थोड़ा कभी हाँ लचना बांधे प्रोसेस इतनी खुद हम ले चुन क्या ले उस ने थीम ताम यूनिट डिजिट नंबर का क्या हिला देना ये पे कैसे हम इसी पे हम यूनिट डिजिट ना यूनिट डिजिट brought down na brought down abana remaining digit it's a one remaining digit here chala remaining digit add to the next digit na remaining digit who is added to next digit and so on na and so on बता इतना ये लाथा 6 ला ही 6 5 ने डिजिट का कहीं रिमेन डिजिट इतना का कैरी फॉरवर्ड ना का 8 किट 15 डिजिट नहीं सो कि टाइम ने डिजिट का कहीं 5
खा गेर कित चलंगा है 2 खबोसियम ता का कई हाला 2 5 6 oh जब अल्लाह क्वेश्चन खत्म बोल दो हम पी बोल दो हम सही थे 2 डिजिट स्क्वायर है 2 डिजिट स्क्वायर आ नंबर खा सही कितने ना 12 स्क्वायर बोलो तो 12 स्क्वायर चला के पी आ है 12 स्क्वायर से पी है कतीते यूनिट डिजिट पाए पी बोले कतीते चला है यूनिट डिजिट पाए बी है कती चलो नुखा पाए बी ही दिंग मस पाए ए है कती चलो ना नुखा पाए बी हिला 2 स्क्वायर खुजत हम 4 अब आना ए बी चलो ना 2 टाइम्स ऑफ ए बी खुजत हम ए बी खुजत हम ए इंटू बी को 2 चलो ना 2 टाइम्स खुजत हम 2 to the 4 तो चला या 4 का कई लाता ना यूनिट डिजिट हम लो ले के डिजिट नहीं हिलो या एड ngailo kai ha ngailo na la 1 square chujan ham 1 answer che pam 144 jam number ni pha la ta ke unit pa bu ke kai la ba na pa to ke so le 19 square ka bolo ta so che 19 square ka bolo ta la 19 square ko pe हम 9 है बी है कती चो 1 है ए है कती चलो ना ए बी कती चलो ना अल्लाह 9 को जान हम 9 स्क्वायर को 81 अब आना है ए ले बी 1 into 9 को जान हम 1 into 9 ए into b देना चो 1 into 9 है 9 चलो ना 9 into 2 को जान हम 18 देता अब वेला का जिंग लो ने थे लो वाले 2ab 2 into a से 1 है कती चलो ना b से 9 है कती 2 into 1 into 9 चको बोले 300 तो लामो ही पे हम चलंगा ही 1 चलो ना 1 स्क्वायर को पे हम 1 अल्लाह चला है वेला तो नंबर का कती चलो तो नंबर नी चलो ना नंबर नी है ला काय हान कती चलो ना खन्ना काय ला है ले अमो ही पे हम 8 चलंगा ना के 8 ता चलो ना 8 ने ना ले पे हम से 26 ता चलो ना 26 8 के ना है 26 ता चलो ना 26 ला भी कई था हम 6 अब ना 2 चलो के 8 के चलो ना 2 के ना ले जा तम चला है 3 3 6 1 से आंसर 361 के बंगम 19 स्क्वायर को 361 के बात चलो ना ये ची पिज्जा है हम गति ले ये बाहर ला चुन नॉन स्क्वायर जा चना बाहर होना 40 चन भाईगा हर गोन तो नो 40 चनो 40 square 40 चना बाहर लवाय on let's say 25 square 25 square है लो चलो ना है लवा ले किन चला है लवा ले ती बॉडी का तीबम से 5 a जी b ही चलो ना b square को पे हम 5 5 25 अब ना 2 5 10 10 into 2 twice या सुना 2 5 10 10 into 2 से पे हम 20 अब ना 2 square को जाना हम 4 अब यूनिट डिजिट का हाल चल 5 ना सिर्फ 22 ला 2 का हाल 2 वोट ला 2 प्लस के ना 6 पे हम 625 ना जब दी हम अब ने बोल दो हम तो चला भाई ता ते का मा 57 स्क्वायर होंगे तेला लेकिन आ किन होल्ड होगा तो तीन होल्ड होता था 57 स्क्वायर ध्यान होना यार लोग कितना ले तो आई के बहुत से पे ची बी ही दिन ची ए दिन करते चलो ना ले 7 स्क्वायर से पे हम 49 अब ना 5 into 7 से पे हम 35 into 2 पिज्जा चिते ने के मल्टीप्लाई करते ले चिते ने के मल्टीप्लाई चलो ना into 2 पिज्जा की बोरन करते ले चिजे आना 35 into 2 चिजे हम 70 जो ना 70 चला का जी दिन अब आना 5 स्क्वायर को पे हम 25 9 कला हार चला ना 9 कला हार ले 4 है चला के ले जाता हम 74 ला 4 का कई हाल ले जाता हम 7 जो चला के ले जाता हम 32 27 ना 27 28 मतलब से 25 तो 7 का ऑप्शन आ तो 27 का देते चला 5 के थे जो ना 5 7 ही 5 का थे जो ना 25 plus 5 से पे हम पता ना होती
plus ang hit ti karam chu 25 plus 7 chu na ipia ka tem chu 25 7 hi 25 plus 2 ka ti thiam 25 plus 5 chu pem 30 30 plus 2 chu pem 32 na 25 plus 5 chu 30 plus 2 la 27 plus 5 ang ka ti 32 na 32 hi achai na ta chula na achai ne pa chu 3 to 4 9 ya 57 square ko 3 to 4 9 it's ethima ele any two digit number chanai the ka ti chula na 99 la 99 square la 99 square 9 is 81 na 99 is 9 is 81 into 2 as it 2 times of it na 2ab 2 1 is 2 2 is 16 162 the 162 abana 9 to pam 9 9 na 81 chala la cho 1 ka kai ha le 8 ba chala na 8 chala ka gob le 168 169 170 na 170 la cho 0 ka kai ha le 17 mo chala na 17 cho chala ka gel le izar hum 98 9801 square palo bichna dam 99 nang he trick khatam chuna na sai pi nge 99 khoi ti sei thiam 100 minus 1 whole square kati the chuna da a minus b whole square na a square a plus b a minus b ti demo 10 square kati the 10 square kati the 10 square minus 1 square iti am iti juna total a plus b minus b yung iti iti 10 square so 100 100 la 1 kala dola 99,000 chuna a square minus b square formula cha pam a plus b whole a minus b na a plus b cha pam 11 a minus b cha pam square la do guru sala di lo pizza which is 99 chala now in 99 square ke diche mein 10 square to 100 la kala wala 99 chala it is square he ke dei bo cho na it is square he ke dei la chon it's a formula ke sam cho atema okay to tele square boldan he thim ne hon de halo pitch na ala 7 to 7 square ke chalen hold on the 7 to 7 square plus 25 square got more on the 7 to 7 square to peham peham 7 to 7 square ko peham chalanga 77 square ची b ची a है 7 7 जा 49 ना 7 7 जा 49 49 2 जा हम 2 9 जा 18 2 4 जा 98 दा 98 चला ना अला या पा है 7 into 7 into 2 7 into 7 into 2 a into b चला ना अब 7 7 जा 49 आंसर जा नम 9 अब 4 चला के ले 98 99 102 na ya 102 la 2 kala la 10 ke la 59 5929 na 5929 plus 25 square ne on chala 25 square cho 625 na ne da le za som chi 9 to 5 no ko ma le jan ham 14 cho na abana 2 to 2 4 plus 1 5 in henom talo na 9 to 1 na gop ma le 10 10 plus 5 na gop le biham 15 na 5 6 5 5 4 ya 6 5 5 4 bonat square ham ano pichuna
square wall te na ban cube bolo te na hello bit na atu tele plus bol dan khan ga se han te mo plus bol dan khan ga hi square of ani char ma sang ven 97 plus 13 gati le za hidam tin chalenga abo gati 7 to 3 ko le 10 chala na 7 to 3 10 है ती है लाओ 10 को कब 0 1 9 10 11 ना 11 कति थे तो ना दा अल्ले 1962 by 3421 3421 तेलांग ला 3421 तेलांग पीतम 2 plus 1 3 ना 6 plus 2 8 na 9 to betas na hoche 9 to 4 ko gomma le janam tila 9 to 1 gomma sa to 9 to 4 ko gop sang ha chu 9 to 1 plus 3 ka tila 9 to 1 jo 10 chola na 10 plus 3 ko 13 na 9 plus 1 10 10 plus 3 no mo ya 13 3 4 5 5 3 8 3 na plus dan kini kina plus deta square ahi 57 square plus 94 square minus 11 square abro gam biti tina bol deba 57 square pe hum 7 7 za 49 na 5 7 is 35, 35 2s are 70, na 5 5 are 25. See A, see B, get it so 2 digit square than Kahel Tausola na. Chicago mile 9 Kalahale, 4 Chilanga Val, Chilaka 74, 74 la 4 Kaladola, 7 Val, Chilaya 7 to 5 Kogamala 12, 32, there are 3249 no Mohanam Chahe, 57 I. Zana Mohanam chahe 57 square so 3249 na abana 94 square chala 4 4s are 16 na abana 4 9s are that hum 36 na 4 9 are 36 36 2 times is that hum 2 times is that 4 9 are 36 36 2 times is that hum 2 6 are 12 2 3 are 6 72 72 abana 9 9 za achena pa 9 9 za 81 chala 6 kala hala 6 1 chala ko 73 la 3 kala hala 7 7 so chala ko 8 is 88 88 36 there then there 88 dia chala minus 11 square kon head also 1 to 1 head la wala 2 i khot ba mana khot deu na alan sar chuka khot chu chi za tam 9 la 6 kala dola 9 to 6 ko goble zan ham 9 to 6 ko goble 15 te ta chuka bolte la wala 6 minus 1 direct in bolo ta na ave vela bosa me no 9 la gup ke le zan ham 15 9 la gup ke sanga chu ke ma sanga chu no minus bo masala gup la khar kala do le zan ham 5 chana na 5 la 9 ke le zan ham 14 dia di chana abana 3 la 2 kala do le zan ham 1 chu le 1 ke le ta chana 4 la 1 ke le zan ham 5 na 8 la 1 kala do le zan ham 7 la 2 ke le zan ham 9 na chilang ala do dem talo boi pidem talo na 8 to thum ke le zan ham 11 7 to thum ke le 10 ya 8 to thum ke le 11 11954 dia kalau bitsa na aban ichal tam khane sa na plus minus practice bon la chane ram la chana practice no ap on
square hon hen hon ta chuna square trick khat ka sei pikir hon dam chi to pan hen hon la phana pha chon hen hon lawa le square trick khana sei pi oning 20 is that square is that na de hon sai ti 2 digit 23 square 23 square no lo dinga le azoi bol ta bangwa che bol de wale ti bol de ham 23 square azoi bol ta bangwa che bol de wale 3 square chu jan ham 9 2 3 is 6 2 times 2 6 2 is 12 na amana 2 square chu 4 amana chala ya 9 heading 2 ka heading amana 5 to 9 na idang ka bol thei otherwise 23 square to है चलो ना multiply बोर्ड चलो ना 3 3 is 9 3 2 is 6 cross multiply plus दे चलो multiply दे माना plus दे चलो ना 3 2 is 6 into 3 2 is 6 चलो ना plus दे यार हम 12 ला 2 का 0 दे 1 in hand चलो ना 2 2 is 4 plus 1 5 to 9 के बंगम फिर चला जाओ chilang pa ha zoi chinom zo la chibong ye bol ta he chapa hele chen ni ke multiply ke ji tha bana chi ke multiply cha ke ji abana plus ke bola ke multiply ke ji answer cha ta ke bo he chapa no le chapa he bol ye to no chi cha bai pian ne te pen peran chon ke chi sen he la chon pa za ta a chu til le square root he tawin square root calculate dan kar ga khol utala square hello azo to square ya to square root it's na azo wa to square ya to hi square root how to find out root hold the empties root over 25 with ham in a level je bola wala 25 kiti zola na division method na anula para burn ni chan kila chala na is that time sam ngai la ngai du gu mila la gu bi chala na 5 5 25 sai ta na answer che pam 5 thema kita yani ke bol chana acho tile 625 la 625 root 9 bol jang le 18 ke bolan masa cho 5 ke bol abana anu laga para ni chan kila na abana chan kila na 2 ila 2 hidden 3 ila 3 dikati chala na amma sa pa khat bu sei 3 kala 3 3 is 9 li ta chala na 2 2 za 4 izar mom chahiye 2 mo chana aba hi chipa hi double ta unit digit number khat pa bu sei double ta 21 hi la chipa ina double ding 291 293 la chipa ina double de cha cham pa hi la cha unit digit khat bu sei mela na it's a double is ham 4 2 to 2 times ka bola 4 na double ala chi 25 ka kai su na nia kai su te te ngai chala na barom ja na 4 is that times 2 5 yam 5 ham 5 ila 5 idina 5 ila 5 idina 45 to 5 ka multiply idina 45 to 5 ka bola le ham 5 5 4 25 5 4 20 21 22 da kita hi ni la calculation ke bol hi chana root holo dan ai wa ta hi chum di wa bol chu root iti holo de how to find root this is to exam a phat ki nei lo na 3969 root over 3969 it's root holo ka ta iti no holo de ham iti no holo de ham 636 bata anula para hi barla do ni la na 28743 kati bangala chan root ko do dingala nunga para ni kala ding khana mo la khan hiyang do ni nunga para kan la de na nunga para ni nya kar hab de square root ya cha atu tia hi le bai pe na kan se pi ni chna unit digit pa focus unit digit pa pe ham
9 na unit digit 9 chu hele ki buang 3 to hicham 3 to 7 ai ki mo chana answer anuya hi 3 ai lo le 7 hindi cha achena pen ai ke chai de na it will be either 3 or 7 na and 39 hi perfect square lo pi chala na and perfect square before and after I think perfect square before and after che pe hum 39 masang chana perfect square pe hum 39 masanga pe hum 36 um chala na and 39 jawa pe hum 39 hi cham 39 jawa pe hum perfect square re jo 39 to perfect square lo pi chala na 39 masanga je pe hum 49 na and 36 ile pe dam chला hi 36 ile 6 hi na ei to 6 square cho pam root over 36 ko pam 6 chला ना root over 49 ko pam 7 chला ना hicha hi amma sanga ki lai pi kilo dam this is perfect square na perfect square just before the number na before the number it's 49 masang na it's 53 la 53 masang to 49 hindi na 39 masang to pam 36 la na 36 la masa pai pi da ham 6 na la cha na chale yang hi 6 na la de ye cho unit is pai 3 lo la 7 na khatem pen he de ke chla na to answer to 63 or 67 khatem pen ta cha na square root cha na e bang 63 dam 67 dam itik he thi ram ta hai itik he thi dam chite ne ki ka he ven lam chite ne ki ka he bata amma sa to anu nga pa he bata he to ne ki ka he na 39 to chite ne ki ka me chla na no 39 he chite ne ki ka me chla na amma sa pa cho amma sa ngai ki ji ta chla na anu kha pa hi hu chi pen dam ke lo cho na ai le 36 to 9 ki ka hi to 39 to 49 ki ka hui chi nai zo 36 to 9 ki ka jan ham thumbo chla 39 to 49 ki ka jan ma ten hui chi nai zo 36 new zo pa nai zo chna anai zo le pham new zo pa la de chi lo de don 63 square ho 3969 concept ya khabi hi hon la chun ne thon lo la pan chaw de khabi bol ki la na ne on da cha patam ban chaw de ham square root head aban chaw de tam na aban chaw lo ta it's a number le ne ne video khan number khan se na square root head video khan se hota root over repeat them 625 na 625 jene head sa sawan chala na e wang head che concept in head thina de in ga jil ta na anu nga pa na pila de ka tiam disi nila de ka ti chala na ama sanga pila de kha bosem da khalla de ka ti chala na ele anu nga hi disi ambana anu kha pa unit disi pa he na kai su de ka ti chala na 5 unit disi amna piam 5 to piam nam 5 bo chala na 5 bo la 5 na ji de ta bui pi ngai ta lo anu nga pa ke ta na ha lo pi chana ele 6 la 6 perfect square pe hum 6 uma perfect square lo pi chala na 6 ma sanga kha pe hum 4 6 jawa pe hum 6 jawa 9 chala na ale 6 ma sanga pa he pe hum 4 chala na hiche 4 chu under root pe hum 2 chu ne na 4 square chu 2 ele chala p is equal to tiam 2 na ele chitani ki ka difference है ngam chahi
hết ngày lâu rồi PG ham phải bù xe gì na thì các bạn chơi lại hiện phải kiểu là 6 lăng này là chun 26 tập bằng hiện là chun anh ấyจะเป็นcho nhiều rồi cái là đi agam na là agam na pa cái là đi na चाहिए ले अनुंगा बुइन दियम तलो आंसर से प्याम 25 này thế mà cái gì mà sang apa yang like cái gì am tile chi square perfect square cái chi perfect square neo zo ama sang chana apa perfect square ji kila tu na anung apa he le anung chana unit digit ki kai la ala 5 hilo wan la acho he le acho mi an la he le zo ta bang acho he te ni ki ka nai zo gam na zo kala din agam na pa he le alin zo pa he din anai zo chi ama sa pa he le neo zo pa kala din na ai le square root of number link khan sai te wala number link khan pila do ham 7056 is square root hi pi da na bahal lo pi chala na ne lo pi chala ba kin chala ne dile tin he dam nunga pana ni no min ga te chala na 6 ele ni digit na hoi ipi umam 6 ti man na cho 4 to 6 chala na ya cha 4 to 6 ka pen na hi ta chala na azo cha 5 bo se ya cha than ngai lo pi chana cha niyum chala na than ngai ele ama sangai 70 chala na 70 ma sang chala square root perfect square new pen pe ham 70 ma sanga 764 chala na 70 jawa ko pe ham 70 jawa hi pe ham 81 na 70 ma sanga pe ham 64 चे square ham 8 या चो नि 8 न जिता 84 lo 86 sa answer cho al 84 hidam 86 hidam santila answer cho 84 hidam 86 hidam bata no 70 to 64 ki kai zat ham 6 lo na 70 to 81 ki kai zat ham 11 na hoi chu nai zom ama sapa nai zo na aneu sapa nai zo na aneu sapa nai la hoi chu neu zom chalai la he 84 na alim sapa hi nai zo han lang le te ka banga chi 79 yan lang chu 81 yan lang le alim sapa ka la de cho jidan ta na ban chi le khan he ran da ta 21609 ka bolan ti la na zion tam che 21609 nu la pa ai ti board ka tiam square board chila na da nu nga pa square ko la ka bola hile sorry nu nga pa square ka bola hile pi som wata no adu la para ni la do tare la dang chu thum bo ya la chu hotel pi square root ho na he na chi shortcut pa he chi thum ni la do pa pa tare la chun cha para ne he de ani chi unit digit he na de nga ni kila ya na 9 hi pi to pi ki kamam 7 to 3 chula na 3 to 7 ka pen a chai na he de chula na ele 216 chi ya bon he la chun 216 pi perfect square ham to ki name 216 196 to 225 की काम चला ना 196 तो फिर 225 ना हेलो अन्य जपा ही स्क्वायर रूट मसंगा जी दिवा करते चला ना 196 से पिया हम 14 ना ताचा 14 ना हेलो अनय हम गम नाम ती के दिंगा चो नु खा पाई होय चिदम के ngai चला ना सॉरी अनु खा पा होय चिम के न दिंगा चो होय चिनाय जोन के ngai चला ना चिते ने की का है सर हम today ni hoi kinai zo 196 to chi ki ka hoi kinai zo pata chana 216 lo na 196 kala do la za ham go 9 10 11 20 de ala 225 to 216 la 9 na pa chinai zo number li pa nai zo ta na cái cái 9 thì chalang ai zan ham 20 na hi chi nei zo pa na chu hi chi pen la du ham ali pa za de chi la lo ta cha sa cha na tem ta
square root sau ta ta ajo langa banga division method or square root method wai bola le chu phalu chulana alu de chulana cho chele masa chu high school method ya marks mo na ya kisi cha choi exam ata cho service na dinga pa na ya ndores 16384 ka bolan tila karab bidam chena ji don tam 16384 root over 16384 kapola le pidam anunga para ni kala doa ila chun kisai ta chala na 4 hi unit digit 4 ippa mam 2 to ipam 864 2 to the 4 to 864 achi na form chala na 2 ajo ma e na yang 4 cham e na 4 a kisai chala na khapen pera chai ne ding 163 la perfect square ma sang chana 163 ma sanga pyam 144 chala na 163 zo pyam 169 na ja ele 14 jo ip square root ham 1444 12 chala na ja 144 hi 144 ko 12 square root chala na chala 12 ko ji 122 ham 128 ham answer cha 163 144 to kine 169 to kine chitan kine chala na 163 9 to kam group 6 7 6 go chala na he chala nga 40 50 60 20 lang 21 ham 19 zo ham 19 bo chala 19 tam ba chala na number le pa to kine zo ya cho he chipen ham dia pa 128 jentala diam ja ele khaira khurota atutile calculator hoyam ham square root nakha ka bolat ne on the root of 15376 बोलता हुआ 15376 जो बोला भी ना 15376 इसे बोला चुन रही थी तब जर है तब उन्होंने आप पर नीला तो उनका दिखला ना 6 ppm 6 यूनिट डिवीजन होते ppm हम 4 to 6 चलो ना 4 to 6 कोई दिन अब ना 159 153 इपिदो किने पेनम 144 to 169 चुना जा perfect square चलो ना चते नहीं ये काचियो मम 144 से इपि perfect square हम 12 चलो ना या चो मसांगा 12 चीज़ कजी दे 124 और 126 which depend है वन सर चो 144 to 153 किने 169 to 153 किने चते नहीं किने चलो ना चते नहीं किने चलो सर चपिदा 126 जा sorry which किने जो हम चते नहीं किने जो चलो ना चते नहीं किने ले 124 आ देता ele question khat bol pe du ham ne na sa ngai chana question khat bol pe du ham question khat bol pe ta la under root of 6084 plus 32 square minus
under root of 3136 it's in whole material beng acha tabang ki pelete na bolte dewa tina bolte dewa 1084 से पी भी देते हैं 4 लाख आते भी चला ना 4 आ होई पे हम 2 तो पे हम a ना ही उन्हें डिजिट 4 में चला ना either it is 2 or पे हम खा 8 ना એટલે 60 ला એ पीछे किने हम 49 to 64 की काम चला square root so 49 to 64 ना 49 so masang ya so nyo zapa ya so masang ai pim de ka 7 7 to 49 chalo na answer to 72 lo 70 ka pen ta cha 60 49 to kinem 64 to kinem 64 to kinem chalo na answer to chala pi tam le chi 78 na plus 32 square chalo 32 square che pi de te so na square bola che ti bolte 2 square che pe 4 chalo na a ki la na chi b chalo na that's a b square चला के जीता 2 times of ab a से पे हम 3 b से पे हम 2 ना 2 times of a into b इसे पे नहीं 2 ही b है कहते चला ना 3 ही a है तो चला ना b square to 4 2 times of a b to 2 3 is 6 is 2 is 12 ना अपन 3 3 is 9 अपन 4 किला था अपन 2 किला था 1 है चला के कोई 1024 yeah 32 square 1024 so na plus 3136 kola 3136 ko pya 3136 ko pya na mo pam mata na anu khala ni la la dong chu man si ngati 6 si pya ni digit pi pya 4 to 6 am na 4 to 6 am ala 31 chu perfect square ma sang la nu ma pi pi ma 25 to 36 so it's again is on second is also na bo chala na 25 for pi square ham 5 ni na 5 which is better than 6 kine is ya chu alin 5 kine is ya chu 56 na the answer is 56 na 70 plus 1024 plus 56 8 plus 4 is at hum 8 plus 4 is at hum 8 plus 2 is 10 na 8 plus 2 10 2 value to 12 ta na 12 plus 6 pe hum 18 yeah oh sorry minus hum okay so minus ile acho tille mata 6 la 8 la dole zan ham 6 la ge kala dole ni bo chala na ni la li ke le zan ham 6 da mata now 6 la 8 kala do 8 la 6 kala dole zan ham ni bom chala na ni to chu li ko le zan ham 6 ngala se ki kala dole zan ham 2 2 to 2 ko le 4 avana 0 1 1046 da kawati diam king calculate nga di momo nam adi momo nga hele question kanan da pi haninga to ahi revision tamang import autte square root na head dio sin hen anta ya na square root na head dio sin hen anta ha son te bero sin na let's try something else. 72427 so 2209 under root of 2209 plus under root of 729 minus under root of 529 it's important
Borana 2209 plus 729 minus 529. Ipi agatiya no la parani la daw ngati chana. Nikala do le ni digit pa bar focus ngati chalana. 9 to ipi le pia mam 3 to 7 na. 3 to 7 unit digit na 9 chalana. 3 to 7 hela 3 ka jidin 7 ka jidin. Abana 22 mo ta chalana. Nikala do le. Chia izan ham 4 4 za 16 5 5 va 25 jete ki ka nam chalana. 4 4 is 16 16 is 4 square या 4 square या 4 का 0 ता चला या 4 का 0 ता 4 to 3 and 4 to 7 हम कह लेते हैं आज इतनी का बोल रहा हम कोई जिक्की नहीं जो हम जितना की नहीं जो हम आज ना या तो चिपा रहता ना चित लो दे ना 47 plus 729 है ला नहीं ना ले पान है लवा लेते ना बोल रहा हम 27 ना नहीं लवा लेती ना बोल रहा हम नहीं ना ला 27 नजीर की चाहिए ना नहीं लवा ले 9 ही 3 to 7 की काम करती चलो ना अब आना 7 ही perfect square अमा संगा पियो माम 3 3 9 ला 2 2 जा 4 या अब आना 9 ना 4 ही p square हम 2 square या 23 खरा 27 वही चिपने भी हम 4 to 7 की नेम 7 to 9 की नेम 9 की नेम जो अलिन पाई की नेम जो या तो 27 ना 5 to 9 बोला 5 to 9 है 23 जो ना या कहे नोम नवाले तो 29 है 3 to 7 में मकला के दिन ये जो यूनिट डिवीजन 9 हूँ 5 ही अम्मा संगा प्रोफेस करते हैं 4 to 9 4 स्क्वायर है 4 ही 2 स्क्वायर या 2 2 से कला दिन वही जिक्की नहीं जो हम जितने नीला है 2 की नहीं जो या तो से पाए ना नहीं हो जा पाए ना 4 to 5 की का 2 या 23 Answer 47. 23 तो 27 ला 23 कला तो ले जात हम oh 23 ला 27 कला तो ले जात हम 5 से ना it's a 5 4 है चला 4 है चला इतना 5 नहीं है 4 चला ना 4 to 7 तो 4 को कब ले जात हम 7 to 3 को कब 10 है कहते चला ना 10 तो खर को कब बेना है 11 चला ना 11 here 4 plus 1 to 5 51 answer to the 51 hello pisana पता का नंबर ले वंगा बैठे के ना खुद चला ना नो प्रैक्टिस बोल हन लचन किन चला चो हमने जी काइलो में थी तो ने जो कांसेप्ट के हो जे वाच गान चा बोलो चा जो दिया हिले पीला दे हम number lane ni la thum lao te na ban chal tau te number lane ni la thum lao te hai pila do hum under square of one five 376 ila tabam je 15376 is it wrong ila ta 15376 ila ole 20164 20164 na plus 92 square bodola ते बोलो हम ते बोलो हम 20164 दोनों पर तो चलो ना मो चंचो ले ये गति चलो ना 4 ही यूनिट डिजिट है ईपीपीएम थे हम 2 तो इतना 8 चला ना 2 to 8 square 2 square 8 square है बोला ले 4 होती है ना 2 to the 4 8 is 64 201 ही अम्मा संगा पीएम 14 चला ना 196 या 201 masanga to 196 ही अब ना 201 जब आप हम 2 to 5 ना 2 to 5 या
perfect square na so 196 pia square 14 square ya to chala 142 148 na 142 dam 148 dam kya dinga la chite ni difference la chu hoi chipen nai zo 142 nai zo chana 196 nai zo chala na 196 nai zo ya chu aneu za pa kala ta chila ngai ta lo na plus 92 square hoi ti bole ham 92 square को 8464 number 1 ना 8464 अले 2 square को पे हम जोला हिल बमा 2 square को 4 चला ना अब ना 2 9 जा 18 2 2ab या ना 2 into 9 into 2 सी b square 2ab 2 9 18 18 to 36 ना 36 को जी अब ना a square 9 square को 81 आ 4 का कई हादिम का बोगा कई हादे चला ना 6 का कई हादिम इजा 3 मो तो चला के कोई ले 84 दा चना 84 ला चो अन्य 8 बेदम पर ऑफर 8464 दा ये चना अरे 8464 प्लस इब्राम 142 456 6 plus 4 10 4 plus 2 6 8606 is that number 1 Is that number 1 number di han page tu ni concept ke lo ni chi I got mix ya na diam number le ta khala do ham now 1723 29584 root over 29584 na 29584 plus root over 69 whole square potula बोला ना हिचो है ना नाउ नियत देखत चो हिची नंबर ही डिजिट है पे हम up to 5 digits and point it oh no 5 digits chung lang ke bang thei lo cha ai ma exam ma yang 5 digits chung lang ke dong be ta lo cha nang ke dong mai thei chu important la ni kala do ai le 4 hi pya ni digit ppm am 2 to ये नाम से ना अले 295 perfect square 295 तक नहीं पीपी हम 17 square 289 ना 289 तो अब आना 324 दे 17 square 289 18 square 324 अले 17 square या तो न्यूज़ अपा ही 17 कला दे 172 चाहे 178 ना होई चिपेन इदम तिके न देगा जते ने डिफरेंस ला ला होई चिने जो होई तो किने जो हम चपाय ने पा तो किने जो ना किने जो मो ना किने जो छ ना अझ त 178 दि त ल ना प्लस 69 स्क्वायर होला हिच a हिच b के दि चला ना a स्क्वायर जो पे हम 36 a स्क्वायर प्लस 2ab को पे हम 6 9 जा 54 ab या 2 2 4 जा 8 2 5 आते 108 ना अब 9 स्क्वायर को 1 ला थान गति चला ना ये चला को कमाले एपिसोड तम 16 ना दा एक को कमाले 116 हो चला ना 6 कला ला 11 हो चला ना 11 के ना ले 47 4761 and 172 plus
4761 is that hum? 493. Is that hum? 493. 2 plus 1 ko 3. 3 na. 6 plus 7 ko 13 na. 7 plus 1 ko 8 plus 1 ko 9 4 4 9 Then square root 3 sa होता ना जिंगले केप बोलते हम वो नन प्यार नहीं हो ना हम वो नन प्यार नहीं है वो को 40 स्क्वायर जन बाहर निकलती चला ना 40 स्क्वायर जन बाहर हम लोग यार स्क्वायर फॉर तो नहीं ना ताच ना वो का चू क्वेश्चन नंबर 1 39 square plus 47 square minus 54 square plus 63 square. Let's see, hold on lang na. Question number 2 action root over 7569 plus root over 2809. Question number 3 also root over 17956 plus root over 16384. Itu yang bawah no. Itu yang homework ya. Punya dengan tahu tu no.